Arbnai siteng michwane nakarma arbnai siteng michwane live nai wan yu kujat mahe ni dangkren mahe ni sa jikan mau yi deinem dega ju kajaka ba benta hadir kejing khla jongi pada kini wei kiliang kita persya ek parti jongi apo bagi khlan baklan mahe kia teman dagatir kia rai teman dagajing rai Captain Susi na mengi awala pun Susi menta kapten skunya ni kawanang pun bitar ni menta pait bale laisa sha denem tagarao nau pi kita ba menta ke soyong ko Susi nanong pi keleng jo soyong ko Susi parti jong kipai ba bhi jo parti UDP ki la dep rai denem ane rapor abang yang ni akan mahu yang dengan senang dengiru, bayi mai itu special yang dengan senang. But kita bor kita kerja semua penting tenat yang dengan senang. Kani tengah meeting area, ngah kamai bayi bos ngah kamai bayi kali, karni bayi bapuan dengan jengit. So ini palan, omla show bersih kalian jengit kejong pi, mana yang pi, mana dap bersih mau pi jengit kejong pi karni piawan. Marai kubli gerbang ipi dah to ya thapti tau beni tau buron dun thapti lang baro kami kabel tajini ke sampai ba tajini je mahe dene mem ka karten sa kanam tajin keren meneng rongi mahe ki kemau BJP khamtam ya ni gesnong dingi bela jukren bon ki kam bitmu ban pritanat ya ni gesnong dingi barnado ko pori Manandong beriya lang badi mahe punya trainer kam harajar arpuar manandong musim senam harajar arpuar nilai penbet badi pihak ya konsumsi siteng sipawa badi mahe babu ni pej mahe andre kate khar kendai arpu tuli ki police station ngapet manga tara ya kani kasnong dingye nganong ya pihak pengawan ni po snong dingye pada Masutu belai bayi mahe sapa pet kerpang yang kasnong dingye sini ban wad hi ben pet kwi hi mai namar masutu kadal ke jingi dei bakrau baki pait ba bayi jong kasnong dingye hanni masutu manla kasni la ashi bnai siteng mentar bnai duna hadir ke jing khlat jong mahe ano pi malaya manla kisnong lagi spa lagi senang, man lagi sub unit, man lagi primary unit, man lagi area ngalaya, you know yapi ngasutu mentah kantam ni boding ye, kumbo iit mahe anapi ngasutu bay mahe iit kerpang ye kan senang ding ye. Bar ngajukan mahi nado bersua, po banyo ikiput, hakasni nyo put kadang don ke po kan mau ikiput dang nyo lagi sunduk, dang nyo ke sunduk chate chatha area soyong dang yai terter. Kadang yai tepor pada dang poi ke sunduk banyo sini than kerang tang shula sei ya ke sunduk bala sei ke sunduk jong ke area dingi mahe lapu samrki kadang ye ke jong phi ye mahe ban mahe ishania be apisia haman lagi por banyo ke sunduk jong phi ngatep hi mahe ginong dingi denem ta kumju kumbe ye mahe ye phi ginong dingi ngang arong ipi ngani depi arsha ane kapera mawan ngasuhi jika nomor beli PPE imahe takarao ishania habiru kumju haman lagi portion ni senong thandingi hadu mentangi man lagi police station kadal shipaut lagi police station kabayale nginongye kawai Henry Kendai kadai kajongi anne po soyong konsensi kadal sa pusau police station Barsau desan ina iki ini kiwai parti bele persya live upra live kendai gede kejongi handai de ken kelum pada iki area don nyau teli iki area naki nyau teli iki area kajing job war kajing klan gede ke parti kejongi ane kapor ngaya thu upi gini bape pensutu bape slow shan dengan jong ke parti bape tibi kersan titris tongomni Henry longkum ke beki sipai kilat sekatama hi hablong ibapen kre takada kono ipi ngi hap tris tom omban ken sting katama de katama manta de katama election ar fulai ni nak kenun ke parti UDP tu giwe gilang ngintip Henry ni gide sipai ban tris tom
bat ngindai panailat hadu kasih pau terik ano ipiru kumju menang ni syakmat ni hablong ke bah husiar kini kiwilian kilawan penbi aman lagi lenti man lagi rukom man lagi kam lagi le glasuan ban penbi jengi kimia kimdan suri we kini glasu penbi jengi Henry ano ipi ni hablong ke bah husiar Indai ban sang than sawai we ka jaka Henry no ipi nadu mentakasi ne nadu simtayo lade kirong ba ne gilong kme ki samla khamtam ki samla no ipi kenthe senrang ni dei ban sang no halaki jongki snong ni hablong husiar no namar bale kini minski ga pedai perlok Henry minmi kindai re ki perlok ti jongi ni hablong husiar namar sen mana ipi mar sendem kasni kini gelas dang manrungi ki sipai jongi ki samla jongi ila penbet hila ka jong commission kumju ko bola keren ki menta man lagi police station man lagi primary unit ki samla jongi ki lalong ki ba pen kre Kiyong kinwan kinangwe haka sinang ka jongki kila penat kinangwe hablong ki ba susiar namar ki samla jongi minta kalapen bitar yaki ba namar balai ki glafren batla tam balat ke khtien ke jongki yaki samla bat ka party ke jongi tagara nang ifingi hablong ka ba susiar Henry M tang kata Henry ka por kalalong kim sa satang sitayo ni hablong ki bahusiar hadu katata kajengi jong papangi ki pajongi kande nimkwa banang banlong kumno ni nyai pensai bet kene kane kajing saat kajongi hadu ka sipau terik Indon setengah lain teli na south li ki meeting area haka pra terik na yopi kande kareli hante hapo soyong kini giwe kiliang bapersya ya ka party UDP ani po soyong konsensi man lakas ni klitong daga JCB balik hat sa meeting area jongki kira kikit ki boss man lakas ni bantum he ya ka meeting ka jongki Henry nga nagaliang ka party ka jongi kinong kitam jongi isupen bana makadon ka meeting hanni meeting area hanni apo dingi pagba kani piyawan Henry ni nakaliang gajongi ban nakaliang gajonga ngano yopi ni sulit ban telang sua man lagi primary unit man lagi area haka praterik ngin sawan lur baro hante apo soyong haka rally paipa hante apo soyong haka bom dan hadirin ka praterik ni sa declare bangin siyang bay kop ay ingin niya up lahi jong kasem ka jongi bangin umayla ikta giwe gibanwan marsulti bantenbe jongi haka pra berkandai terik hadu ka sipaw terik halain du ngilong ka bahusiar namar balay kinong soyong kilakwa jingkela dainem niyo duway malakas ni barnilay kwa palad umpang noming kmat ngim kwa tang tau nong mi khmat hering la kwa tau nong thawan dai nem nong mi khmat uban kren apo assembly dai nem nong mi khmat uban ra ya ka shon jupi panyasa janti po assembly dai nem abang akli apo yang kadai taban ni hap tre sitom namar ni kwa ka jingkala ki samla manta hanni pun belanang lastar ki perlok ki janga ki hanni apo than ding yer ki bun ki bala puli master degree lang barang tai punu bat menta ki duai ga mesti menga bayi habia tre sitom barang nang yepi hanni ki samla ki bun ki belanang lastar pin kawang we ma dang de sispa ngut ki bala pas bachelor degree ban kawang iwe ma dang half so san phong belapas master degree bat bun belanang lastan nam khen tangi belanang lastan dei bun ki samlaru ki ba nong phi hamduna ka di pulero em ka di kaju ki samla ini ki jing thau ni jong ble kare ki no ya phi menta ni ki samla pare ni la khamya long ki la khamlang bitar susu aman degi kam begile no yepi namar bele ni la khwa gajingla ni pet kini ki samla la khamna avastha le ki pet ki phai khamat chapal bon kini subject ki baya karan apo assembly menta ki pai ba giri pet alamba ki mobile ki jongki
kikwa ayu kita ginong mi khmat gi MLA kin kren napo kayin dorbar bonwan ra ka ke babhatam nam ta jongki takadau nong don kam kajingkala hanni po soyong konstitusi ilayo mat bar ngila aila UX MLA jong soyong konstitusi kani ka sansnem henry minta ajar po pulai kipai ba jong soyong konstitusi kila kwa kajingkala hanni ko por no yepi rukum ju makan mau ngano yepi ngamwan hanni po tapos nong dingye jong pi ne panyala election ban kan tho yeno kipa jat kan tho ini kiwe yang ne ka party UDP kamar kut hibat ki kumbang mahe pi ben pi kan tho pin kit % chikho ngadang kerma por biswa pa keren ngadang dan lang hayi di mahe ngidang discuss lang mun penbet ikta ki manifesto ka personal manifesto banra mai sa party UDP bala keren bon kimat hangta kiwei gawe hai wei hadin iwei point ibla keren sprang kita barten biang ki umbam kumdi ki babiang hapo soyong konstitusi bat kumjur ra jalla namar mahe idi senior ipelu jala ibro hoi yang menbiang kata ki surat ki babiang hanni po konstitusi por apa jalla ibro hoi ki boarding light ki babiang ki mobile network ki babiang ini free po page tang apa konstitusi ini bayar jingmut pan pelu jala ibro hoi bar nga kham sutanat bai kran ye kini light di pada kimat sepang da mentaro kumuta candidate la saya khalai trik pi ay kata mandate yang ngan le te puing berbar tawai pan ya kren bat pan ya sai nam ta kini lai ti kimat noi pi kata ro di kawai kapang ga jonga kawai ga dei ka inner line permit bar kala don hi kane game gapo ke manifesto joka party UDP inner line permit ngam kwa ban penjerong handai ngan batai stang kawai artlik subject handai ka banamar kadai sepang ka roster policy kane kadai ka subject ka bakrao ki samla puli klai par klai apo ka assembly session kan blade kilai discuss kadai ka subject ka bakrao ka bha yo kam yo jam 100% ki khasi jaintia bat ki bha yo kam yo jam nang te na po ki than garo sate are gano yo phi balang komunal ne ben jai ben riu hanu nu re ka shui tho ya kata kani ka roster policy kadi ka subject ka bakrao takada la don kame ekta ki nong mi khaman ki ban lek banya sai ki ban kren na po assembly nganong ye phi ka shuki MLA barabor hi kade be uwe MLA shi constituency unju don substitute ban chuan na for election ban wan ban thir handai da poya po assembly ban chulik thia demiam aba keren ngara jiet ini kinte namar menta ngai suba galong kumta po soyong pinailar kum kita takadau na yo phi ni habya bishar bhamangi namar nga keren gani bang syukran handai ngadon ka jikit khle ka bakrao namta gipai ba jo kading yai namta ka soyong ko se bat kham tame namta gari pat ka jai benrio ngakren ye gani dakara masuthu ngaran ke jigit kli ka bakhra khamta me gani ka subject be kren lang bai mahe par kumjor manta ba keleng hantai pori thor klakwa palat ban implement no ye gani ka an uniform civil code kabong rinti uniform civil code kabong ka we ka kintin ka we ka niam ka we ka riti ka dustur hanne ka jalla ka jongi gare ke jalla ke batte priyote play kade jalla ki biang ka Christian state ka red pad khasi ke jongi hanne khasi jantia ke jongi kade ke jalla ka ba a jat cheki kin thai habong rimti hante ka rithor sete ki ba jat cheki shenrang ke wong ka patrilineal society hanne ka matrilineal society habong uniform ne rimti kijing thul ke mut perlong rinti lut panai jai no session rang pin snow gumno gumta tagarau no ye phi kani hapoi ke por ro ngapun suthu ye phi abong gumta gi sutri me spang kani ka UCC ila apun suthu basha yanong kumula don menta po hontai po parliament keladon kami motion begla move ante po parliament begla kwan perkelaan ya kani ban lemba ki mobile gla kwa pan implement na kani wi party ba nang te na po rithor sitay ban perkelaan ya UCC
lasya dia po yang ni po kajala kajongi hapor kadang biasa jantai po assembly kasadon ka status ko hapor pada yang keren na po assembly lasya pinsno gumno lasya kayeng mani jong fi ka sange bantit pajino Syukur lasya po na yang keren na po assembly hapkhang kerdop syai ya kajaka mani beli jong fi pinsno gumno takada filapan susi kumjuru gaya tu pang kita karti ke dostur gojungi habang uniform benyai jat segilong kemela syaki penkelano da kumwe kanja kumnu ya karti ke dostur gojungi enja kumnu ya gini apa ya jat penri gojungi enja kumnu ya khendau ka siap gojungi habang ngakren ngaji di kenti namar kadang kaji kli ka bakrao bat kumjuru apa bi susi la syai sepanganigan Pilaban ra lamayong, pilaban susi pira kalama, nang ni pira lamayong, shadow shadow skartiriat, nanong ifikan kutang apor surok. Nanong ifi ni kapor perhata kapor awi poy anta pinsakan mal ke kentin jangan bar pisakali shanu jau nong mikmat jongi, shanu don u emily jongi. Dainem, ngakrennya kani naman kadang kacikit kli kapakrau, namta kalawai kari kajat periu kajongiru. Takaraw habang ayang ni ada jihad ikintin umat syukran kumar takaraw kamdon ni banyalap election ng muiway henry lakwa palat banyasay namta jongpi parkumjuhi na do mensyuahi ngadon ne tak mayam mesim ban syakri yu paiba namar baleng lai iyo mahe tamude yu kuni kada rode yu nong hikai jonga ulai hikai bunya ngabat kumjuru gi paiba joka soyo bersusi kumnu bantre ya kani ka kampai ba minta ka kentile no yapi ngami kade ukandidate bumi pli ka jaka jong mahe kajingele jonga manta gi paiba gitip bapo podang sedang kisutu paiba apor mahe kalong na kumway henry manta boyele mga ano yapi ki paiba kiso kumayele himangi ile himapi dainem kajingele kajonga long bajele hiu paipa ngasong ye phi pale bolai kai ye mahe lai kajing kai ka biang nga menta noi phi min swa dang don mahe uhi kai mahe ye phi paipa kumno bajele election henry menta bele mga hikai keladu paipa yanga hanta baduna yong le hanta bale kum ta baduna hang tu yong le kum ta bapu hikai keladu paipa tagarau no ipi nga kumjuru ani kapor no ipi intre sitom bat kajing job ko jonga kandai bet kajing penjob dan buram yai mahe don SDA lingdo bang kwai hadwar play im ka karteng sa kanam dene bat kajing job ko jonga no ipi kadai kajing job kajong pi hanni abang ayeng ano ipi ni kapor banga nang ni sa kamad nga sutu ko paiba wait palan ngamla bersiu kaliang jing i jong pi takaraw nang ni sa kamad kani kajingele kajingele jong paiba kadairu karai jong pi paiba ban nang ni sa kamad nga kumtaw kandidat ngan wengno ya kata ketien bong ai ne nga ngi hapo soyong konsensi nginong nong ngi ban kajingele menta kadai kajong ngi takara ngayo pi ngapasutu ye pi ba nang ni sa khamat ngin ye trace tom lang nga kom kandidat nga nyalam na khamat pat pi pa ba ngin ye trace tom lang baro anni hapo soyong konsensi ban penjob don boran ya ka party rilum jungi ka party trairi jungi party bom party UDP pinsa sao pinsa pet man lagi meeting ki ba phero phe jungi wei ki party kim jupan ni ye ne kantin e judgment rio datang ka party rilum jungi party UDP ladar gi wei party rilum ban rei khamta mne posa ka party UDP man lagi meeting ki pinsawa nado ki MLA ki bladap karen haswa junga pinda snap ba pi plate ki score jong pinga no pi plus snap ba ki pendar kam ba ye ne kantin e judgment rio tang lagi ni kentin mana yapi ngawan tak mesin ngabo surit tose nakaliang ka jong ngapan kata kajing pan nakaliang ka jong pi ailat si bapuk ailat si ba sinsyar ko par roiling do penjob